खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौ बरायबाय दासिमनि माखासे खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामना गालांदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै क'क्राझार साइ स्टेडियामाव दिनैनिफ्राय जानो गोनां 133थि दुरान्ड कापखौ मैया मोनाबिलि समाव बेखेवनानै होयो बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ दिनै बेलासिनि 3 रिंगानिफ्राय गेलेनाया जागौमोन नाथाय बोथोरनि थाखाय समखौ फावसायनानै 4:30 रिंगानिफ्राय गेलेनाया जागोन होनना फोरमायदों सीएम प्रमद बर'आ फारिलाइ हिसाबै 2:45 रिंगानिफ्रायनो जागायजेनगोन 2:45 रिंगानिफ्राय माखासे फारिलाइफोरा जागोन आरो 4:30 रिंगानिफ्राय गेलेनाया जागोन दिनैनि सेथि ओपनिं हिसाबै नर्थ इस्ट एफसी आरो बड'लेण्ड एफसीनि गेजेराव गेलेनाया जागोन मैया मोनाबिलि समाव क'क्राझार साइ पेपा स्टेन्डार्ड फुटबल ग्राउन्डखौ बेखेवना होनायजों लोगोसे भारतीय रौनिया हान्जानि फारसे हामलायथि बावहरदों सीएम प्रमद बर'आ थांनाय 30 बोसोराव भारतीय रौनिया हान्जाया बड'लेण्डआव उदखारि आफादफोरखौ अपारेशन खालामनानै बड'लेण्डनि थागिबिफोरखौ संरैखाथि होनो फैदोंमोन नाथाय दायो बड'लेण्डआव लाइमोनफोरखौ थुलुंगाखांहोनो फुटबल गेलेहोनानै लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होनो आरो क'क्राझारखौ इन्टारनेशनेल एक्सप'जार खालामनो फैदों आरो बे मेचनि दारैनो क'क्राझारा 16टा हादोरफोराव मिथिजानाय जागोन सनि लाइभनि गेजेरजों बे दुरान्ड कापखौ 16टा हादोरफोराव नायगिरिफोरा लाइभ नायगोन बे गासैनिबो थाखाय गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम साबायखर बावहरदों सीएम प्रमद बर'आ बिटिआर सोरखारा सोलोंथाइ आरो गेलेमु आयदाखौ जोबोर गोसो होदों बेखायनो बिटिआरआव गंनै फुटबल एकाडेमि लुखांनोबो थांगासिनो दं होननानै बुंदों सीएम प्रमद बर'आ बिटिआरआव रेफ्रि आरो कचारनि थाखायबो स्पन्सर खालामनो थांगासिनो दं होननानै फोरमायदों सीएम प्रमद बर'आ जायफोरा दुरान्ड काप नायनो थाखाय अनलाइननि गेजेरजों टिकेट बुक खालामबाय साफ्रोमबो टिकेटखौ प्रिन्ट आउट खालामना लांनांगोन होनना फोसावना होदों जाय इमेल आइडिजों टिकेटखौ बायदों बे इमेल आइडियावनो पीडीएफ फाइल खालामनानै टिकेटखौ हरनाय जादों आरो बेखौ डाउनलड खालामनानै प्रिन्ट आउट खालामना लांनांगोन नाथाय स्क्रिनशट खालामनाया जानाय नङा होनना फोसावना होदों गांसे टिकेटआ खनसेल' एन्ट्रि जागोन नाथाय गांसे टिकेटखौनो गांनै गांथाम डाउनलड खालामनानै प्रिन्ट आउट खालामना लांब्लाबो सोलिनाय नङा बेयाव किउआर कड थागोन आरो बे किउआर क'डजोंनो एन्ट्रिया जागोन होनना फोरमायना होदों मेल आईडी पे जाइए आपको बुक माई शो की तरफ से एक मेल आया होगा योर टिकट करके उस मेल में अटैचमेंट होगा आपने जितनी टिकट बुक करी है अगर आपने 3 टिकट बुक करी है तो 4 अटैचमेंट होंगी एक इनवॉइस और 3 टिकट तो वो तीनों ही आपको डाउनलोड करने हैं तीनों ही आपको प्रिंट करने हैं 3 लोगों के लिए उसके बाद अगर आपने वो ज्यादा प्रिंट कर लिए और ज्यादा किसी को दे दिए तो जो बंदा पहले आके एंट्री करेगा उसको ही एंट्री मिलेगी वो टिकट इस्लामिक धोरोमाव आकिका फोरबो फालिथायनि थाखाय मानै मोसौ दाननायखौ लानानै मुस्लिम आरो हिन्दु धोरोमनि गेजेराव बेले-बेजे थासारि सोमजिदों दरं डिस्ट्रिक्ट खार'पिटायाव आकिकानि थाखाय मानै मोसौ दानदोंमोन मुसलमानफोरा साखाथियाव थानाय हिन्दु सुबुंफोरा मोसौ दाननायखौ नुनानै खार'पिटिया पुलिस स्टेशनाव कमप्लेन होनायनि उनाव खार'पिटिया पुलिसआ थांनानै खामानिखौ बन्द खालामहैयो आरो आब्दुर रफिकखौ हमनानै लाङो होनना खौरां मोन्दों খিনি উঠাই বাহিৰত হেৰিত লৈ যোৱা গাঁৱত লৈ যোৱা আমি ৰেডি কৰিলোঁ গাঁৱত লৈ যাম তেতিয়া আকৌ কি কৰিলে আমাৰ এই যিজন মানে মালিক ৰফিক আব্দুল ৰফিক তেওঁক মানে উঠাই থানাত লৈ যাব ওলালে হা তেতিয়া আমি ক'লোঁ ছাৰ আপুনি কোৱাৰ পিছত মানে আকৌ থানাত লৈ আছে নাই থানাত ল'ব লাগিব ছাৰে কৈছে এতিয়া থানাত লৈ গ'ল যিহেতু আমি কেম্পাছৰ ভিতৰত কৰিছোঁ হা ছাৰে কোৱাৰ পিছত আমি লৈ গৈ আছোঁ এইখিনি মানে কি ছাৰে আকৌ মানে কিবা মানে বেয়াকৈ গালি দিলে আমাক হা যিহেতু আমাৰ হয় ভুল হ'ব পাৰে যেতিয়া আমি ভিতৰত কাটিছোঁ তাৰপিছত ছাৰে কোৱাৰ পিছত আমি হেৰি কৰিছোঁ হা আমাৰ যিহেতু ভিতৰত কৰা হৈছে এইখিনি বাহিৰত কৰা নাছিলোঁ আমি কেম্পাছৰ ভিতৰত কৰিছোঁ যে গেট আছে ইয়াতো মুছলিম চব মুছলিমেই আছে যিখিনি আছে এইখিনি মুছলিম আছে এতিয়া কমপ্লেইন কোনে কৰিছে গম নাপালোঁ এতিয়ালৈকে পুলিচে এতিয়ালৈকে মানে কমপ্লেইন কোনে কৰিছে এইটো কোৱা নাই এতিয়ালৈকে এতিয়া মানে বস্তুখিনি মানে হেৰিখিনি চিজ কৰিব বুলি কৈ আছে মই ৰাতিপুৱা আজি গম পালোঁ গম পোৱাৰ পিছত ইয়াতে আহিলোঁ অহাৰ পিছত চালোঁ যে পুলিচো আহিছে পুলিচ অহাৰ পিছত তেওঁলোকে চালে যে ইয়াতে গৰু দুটা কাটিছে আৰু সাৰাউণ্ডিং আমাৰ হিন্দু এৰিয়া মাজতে 4-5টা ঘৰমান মুছলিমৰ ঘৰ আছে थांनाय ल'कसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ देरहादोंब्लाबो नाथाय रंजानो हायाखै बमा गावनो हायाखै अमा बेदर जानो हायाखै हायैनि आन्दोआव मा दं
मानोना थांनाय ल'कसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ देरहायाखै नाथाय बिपिएफआसो देरहादों। इउपिपिएलआ गावसोरनि देरहानायखौ आसरित मोनदों नाथाय गोसोजों रंजानो हायाखै। हाग्रामा महिलारि फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफआ रायजोफोरनो खोथा होखानाय बायदियैनो देरहानानै सरकार दागोन आरो हानि पाट्टाखौ खालामनानै होगोन। सरकाराव फैनाय लोगो लोगो हा हुनि खामानिया जाहाथे मावफुंजायो बिनि थाखाय सार्भेखौ खालामजेनबाय होननानै बुंदों हाग्रामा महिलारिया। एमपि নিৰ্বাচনৰ পিছত প্ৰথমবাৰ আমাৰ বিপিএফ দলৰ CWC মিটিং হৈছে আজি ইয়াত বাক্সা জিলাৰ এই ওদালবাৰীত। নতুন একো ডিচিশ্যন লোৱা নাই আমি। প্ৰথম কথাটো হ'ল ইলেকশ্যনৰ কাৰণে যিবিলাক কমিটি আছিল আমাৰ ষ্টেণ্ডিং কমিটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমান কমিটি আছে সেইবিলাক আমি আজি ডিজলভ কৰি দিছে। নতুন একটা ডিচিশ্যন হ'ল আমি যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত বা নিৰ্বাচনত মিটিংবিলাকক চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত আমি মাটিৰ পাট্টা দিম বুলি যিটো আমি প্ৰচাৰ কৰি আহিছিলোঁ, এই প্ৰচাৰটো আমি আজিৰ পৰা মানে কেনেকৈ এক্সিকিউটটো কৰিবই লাগিব। আমি চৰকাৰটো আহিবই, যিহেতু বিটিচি চৰকাৰ আমাৰ বিপিএফ দলৰ হাতত আহিবই, আমি যিখিনি দেখিবলৈ পাইছে সেইকাৰণে এতিয়া আমি মাটিৰ পাট্টা দিয়াৰ যিটো কাম প্ৰচেছ ছাৰ্ভে বিপিএফ দলৰ পৰা আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। ছাৰ্ভেটো যাতে গভৰ্ণমেণ্ট অহাৰ পিছত সোনকালে আমি দিব পাৰে, সেইকাৰণে আমি ছাৰ্ভেটো বিপিএফ দলৰ পৰা অতি সোনকালে ছাৰ্ভেটো আৰম্ভ হ'ব আৰু এইখিনি ডিচিশ্যন লোৱা। নিৰ্বাচনত আমি খেলিম, চিডলি উপ নিৰ্বাচনত বিপিএফ দলে আমি খেলিব অকলে। বিটিআৰ নহয়, বিটিচি ইলেকশ্যন। প্ৰমোদ বড়োক কওকচোন বিটিআৰ ইলেকশ্যন বুলি। না আমি ল'ব নোৱাৰে, সিহঁতে বিটিআৰৰ চুক্তি বনাই পেলাই বিটিচি কৈ পেলাই চেছ। বিটিচি নিৰ্বাচনত আমি ভালকৈ জয় হ'ব। এইবাৰ এমপি ইলেকশ্যনত ইউপিপিএলে কেনেকৈ জিকিছে ইহঁতে নিজে আচৰিত। বোমা ফুটাও দেখিছে আপোনালোকে। ইউপিপিএলে জিকাৰ পিছতো বোমা ফুটাব পৰা নাই, কি কাৰণ? ৰহস্য আছে। গাহৰি মাংস খাব পৰা নাই, বোমা ফুটাব পৰা নাই, মাছ মাংস খাব পৰা নাই, ইয়াত কিবা নিশ্চয় কিবা একটা আছে। নহ'লে একজন এমপি জিকিছে ফূৰ্তি কৰা নাই, এইটো আচৰিত কথা। মুঠতে আমিহে জিকিছে, আনঅফিচিয়েলি আমি বিপিএফে এই এমপি নিৰ্বাচনত আমি জিকিছোঁ পুৰা 100%। নাই এনেকুৱা মিত্ৰতাৰ কথা আমি এতিয়া আজিৰ দিনত আলোচনা কৰিব নোৱাৰে। সময় আছে, সময় আহিলে আমি ক'ম কাৰ লগত কিবা হ'ব। কাৰো লগত আলোচনা নাই। মুঠতে আমি চৰকাৰ গঠন কৰিম। চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছত 1 নম্বৰ কামটো হ'ব মাটিৰ পাট্টা দিয়া। আৰু মাটিৰ পাট্টাটো দিবৰ কাৰণে যিটো প্ৰচেছ কৰিব লাগে বা ছাৰ্ভে কৰিব লাগে সেইটো বিপিএফ দলে অহাকালিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব। বিপিএফৰ প্ৰেচিডেণ্ট, বিজেপিৰ কথা মই কিয় ক'ম, কংগ্ৰেছৰ কথা মই কিয় ক'ম?